Naman Kusal Pass. Jersey number 2, lumipad. Welcome sa Dudes Torta! Welcome sa Dudes Torta! Saan deklarin na? Bindi pero naman, so naka-7 sa nila. Wala ka na. Ganang fake, libre-libre, ready jumper. Libre-libre, ready jumper. Back-to-back 2 points. Back-to-back points. Number 2 sa kita, umatake, ginamit ang katawan, block, inabang. Ayan na naman, ang ganda ng depensa ng Madrid at tumalong. Naman, ang ganda ng depensa ng Madrid at tumalong. Naka-break coming from Mr. Junji. Shot clock down to 12. Gana na ball rotation. Gana na ball rotation. Beto Lan Cercano, side step, kanang iwan sa kita, ipinilit, basket sa kita, ipinilit, basket, 2 points. Nagpapalam na mga igsuman, Daguhoy block, pero sa kontak, sa tagkakay na naman sa Mr. Daguhoy, basket, 1 point. Pangalawang subok, Astro, basket. Ayan naman, Kusal Pass. Basket, 2 points. Shot knock down to 14. Tumatake sa kita. Jersey Maduga lang pasa. Shot knock down to 10. Ganang fake sa Sagano. Basket, 2 points. Wala lang sa Sagano. Ganang crossover. It is illegal traveling violation. Pikat sa labas sa 3. Step back. Ganang pasa. Mag-igsoon. Pero masyadong malakas. Basket. Basket. 13-8, Balong. Basket, 1 point. 13-9. Back to Rizal Omega, umatake. Nadapa, buhangin. Interception. 13-9, Dato Balong. 20 seconds shot clock. Mulit sa 3, binabayaan. 3 points. Mr. Moore. Titirahan ketika. Ay namin sa buhangin. Lumipad. And there's a contact. Line ng subok. Basket, 1 point. Buhangin. Basket, kompleto. 20 seconds shot clock. Mulit na naman. Libre-libre sa 3. 5% na play. Pinapasa sa ilalim sa nitigan. Nagkuhan Mr. Omega. Nagdulo isip. Sumaksak. Basket, 2 points. Buhangin. Payar. Sa 3. Tumukol. Sa 3. Tumukol. 3 points. 5 minutes. Mamon. Basket, 2 points. Buhangin, ganang Pinoy step. Buhangin, ganang Pinoy step. Basket. Signature moves kami, Dato Balong. Nakatang leading, ganang nagpensa. Basket. Rebound. Mamon. Sa nigutigan.
tres naman. 14 seconds shot clock. Omega, sa ilalim, sa titigan. Bumangga. Buhangin, kumatake. Ganang side step, basket. Ganang side step, basket. Buhangin. Kenamawan, ganang pasa. Ibinalipan, interception. Ayan. Basket 2 points. Ang screen, Mr. Tulito. Buhangin, black ang inabot. Interception, Mr. Payar, umatake. Payar ito sa nagtigan, masyadong malakas, gandang save. Omega again. Basket 2 points. Buhangin, umatake. Gandang side step, foul. Basket 1 point. Payar. Dahan-dahan, king ato Mr. Payar, to Mr. Omega. Rebound. Omega. To Mr. Buhangin. Mr. Buhangin. Basket 2 points, 8 seconds. 5 seconds, wait for the buzzer. And that's the end. Bulutano. Nakapulot ng bola, masyadong malakas. Battle bola rebound sa ilalim. Shot clock down to 8 seconds and shot clock down to 8 seconds and basket down. 9 seconds. Basket. Sa 3 mo call. In and out rebound, libe. In and out rebound, libe. Basket. Bulutano. Buhangin, umatake, pinatama ng bola, battle bola rebound. Bulutano, ibinalipang! Bulutano, ibinalipang! Bulutano, ibinalipang! Mga kaibigan! 40, Junji, 20 seconds shot clock. Kami sir, kumusta? Di ba kaya? Sabi ka, di ba kaya? Halo bareng, Sankusan. Sa nangitigan, ganang basa. Wow! Ganang basa. Wow! Halo bareng. 10. 3 points. Stephen Curry ng palagay na tumalong. Pwede to shoot sa nitigan. Umike, bumangga. Wala. Bulutano. Bulutano again. Rebound. Ginawa ng paraan. Bulutano. Shot clock down to 10. Handball. Wala sa barangay. Kipalili. Rebound. Pinalima. Masyadong mahina. Ayan, Mr. Pison. Gana ng pasa. Apollo. Pasa. Apollo. Basket. 2 points. Ayan ang long pass. Mr. Bulutano. Kusengkano. Bulutano. Easy daw sama. Bulutano. Easy daw sama. Basket. 14 to shoot. 10. Good. Time for the game time. It's a final quarter. Mr. Quizon to jersey 6. Catch and shoot. Short. Bulutano for the power rebound. Ayan naman, Bulutano. Ayan naman. Lang. Ligaspi. Full back is good. To the rescue. Score. 42-30. To the rescue. Score. 42-39. Keep it in.
Nabiling violation. Good. Ayan na naman. Ulit. Nabiling violation. Ang ganda ng pensa. Ulit. Time. Ipagliling. Ang ganda ng pensa ni Mr. Omega. Very crucial. Tapos sa referee. Jersey number 2, lumipad! Number 2, lumipad! Number 2, lumipad! Number 2, lumipad! Sundansa. Ulo. Jersey number 9 from Tato Balong, answer for night foul. Pahuway sa pahuway. Score 42-39 Keep Halili. Omega umatake, ganang pasa, ganang cut, pero blank ang inabot. Good! Bulotano! Wala, Mason! There's a foul. Mamon, umatake, ganang spin move, ganang pasa! There's a... Basket, 1 point na lang. Omega. Good, nice defense! For the shoot, nice defense! For the shoot, basket! 44-40, Kibalili. 18 seconds shot clock. Sa Nongo area, 3 points! Jersey number 7, just respect the shooter in your face. 17 to shoot. Buhangin. Ulit. Umatake. Wala. Foul. Bulotano. Tapos buhangin. Ay, lalang na answer yun. May time, 3 minutes and 20. It's score 45-44, Dato Balong. Dula na ta, dula ta. Buhangin. Buhangin nakawala. Nabitawan ang bola. Dula lang tanga pa nami-nami. Kaya sa labas, sa tres, shoot, battle for the rebound. Foul. Basket. Basket, 2 points, knockout play. Omega, nakawala. Nakawala. Rebound. Jersey na po. Basket! Mr. Quezon, pamatake ka ng Pinoyste! Pamatake ka ng Pinoyste! Mr. Quezon! Omega! Ayun na naman!
47. Foul. Basket. Seconds. Score. 52-47. Dato Balong. Basket 2 points. Sercado. Jersey team. Running score 54-53. Dato Balong. 1 minute and 21 seconds. 1 minute and 24. Largada. Then to shoot. Ganang pasa. Interception. Junti. Drive to shoot. 50 seconds. Bago! Wala! Rebound! Junti! 42 seconds. Ayan na naman. Interception. 30 seconds. 30 seconds. Okay. Last 30 seconds, 54-53 ang score, lamang ang Dato Balong. So ang bola karon sa Kipalili. Masyat ba ni sa taga Kipalili? 10 to shoot. 8 to shoot. Itsa. Itsa. Hellball. 14 seconds. Siya na patog di ba kayo na kahit 2 seconds pa lang to. 14 seconds, lamang 1 point ang Balong. Ala, 1 point lang, 1 point lang. Masyat ni Kipalili daom. Jersey number 98, Omega. You're out of the game. Penalty. Wow. 8 seconds. Daog na ni 8 Balong. seconds. Wala na, dali lang bigas sa nanay tayo mo. Bigas sa nanay tayo mo. Score. 55-53. Dato Balong. 8 seconds. 8 seconds. Basket. 8 seconds. 3-3, stress. Five. Wala! Ay, daog. Jersey number 12. Their personal foul and penalty. Ang naging oras, 0.4 seconds. Basket. Noy. Ang mapildi ani tagak na. Basket, 0.4 seconds. Second. Seconds players, seconds winner, Barangay Dato Balong, SK Chairman Sumpaga. Final score 58-53.